ඔන්න මෙන්න බලන්න මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ දෙමළෙකුත් මේ කතා කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා මේ සිංහලෙන් කතා කරනවා, ඊට පස්සේ දෙමළෙන් කතා කරනවා. හරිද? මේ බලන්න මේක අර රිමෝට් security system. හරිද? security system රිමෝට් එක හයි කරන යන්නේ මේ AB අකුරු වීල් එකක් නේ. අලුත් වීල් එකකට. මේ බලන්න මම අර මේකේ අර ඩයග්‍රෑම් එක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නම්. අර වයර් එකේ කොහොමද මේ ගහන්න ඕනේ කියලා කොහොම ළඟ වෙන්නේ. හරිද? මේක තමයි security alarm system එකේ. හරිද? remote control. remote එකෙන් අපිට මේ කවුරු හරි වාහනේ ඇවිල්ලා මේ පුෂ් පෙට්ටියේ නැග්ගොත් මේ අර සද්ද එනවා, ටච් එකේ ටච් සද්දයක් එනවා. අපි මේ රිමෝට් එකේ තියෙන රිමෝට් එකේ අර ටච් සිස්ටම් එකේ අර රිමෝට් එකේ මේ තියෙන්නේ මේක අර ඔන් කරලා එකපාරක් ඔන් කරලා තිබ්බම අර පුෂ් පෙට්ටියේ වීල් එක ඇතුලේ නැගුවොත් සද්ද එනවා. කවුරු හරි වීල් එකට ඇවිල්ලා මේ අත ගහන්න ආවොත් සද්දේ ඇහෙනවා. හරිද? මේ බලන්න. හරිද? මේකේ එක වර්ගයක් තියෙනවා. එක වර්ගයක් නෙමෙයි වර්ග දෙකක් විතර තියෙනවා. මේකේ අර එක වර්ගයක් කියන්නේ අර මේ සිංගල් ෆෝන් එක ආපු විතරයි. තව එකක් තියෙනවා මේක අර වොයිස් හඬ ආපු එකක්. ඔගේ අර ලෙෆ්ට් රයිට් security අපි අර දානකොට ඒක අර කට හඬෙන් මේ සද්දේ එනවා. හරිද? මේක ඒක නෙමෙයි. මේක අනිත් මොඩල් එක. මේ බලන්න මේක අර මම කියලා දෙන්නම් මේක අර ඩයග්‍රෑම් එකේ කොහොමද ගහන්න ඕනේ කියලා. හරිද? බයික් එකටත් එහෙමයි, ත්‍රිල් එකටත් එහෙමයි, පෝස්ට් ගාන ඔක්කොටම හැකිරෙයි. හරිද? මේ බලන්න. මේක දැන් හයි කරන්න කලින් හරිද? பார்த்துக்கோங்க இது வந்து ரிமோட் சிஸ்டம். சரியா? செக்யூரிட்டி அலார்ம் சிஸ்டம் உண்டு. இது நாங்கள் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னும் ஃபிட் பண்ண போகிறோம். சரியா? செக்யூரிட்டியில் வந்து எல்லாம் வந்து நாங்கள் அந்த கீ ஒன் பண்ணி வச்சோன்னு சொன்னால் சரி ஏறினாலும் வண்டியை டச் பண்ணினாலும் சவுண்ட் வரும், சவுண்ட் கேட்கும், எங்களுக்கு சவுண்ட் கேட்கும். சரியா? அப்போது எங்களுக்கு லேசி அடுத்து செக்யூரிட்டி சிஸ்டத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். மேலும் வேண்டி ஒன்று செஞ்சு கொள்ளலாம். சரியா? சும்மா ஹோன் படும் இதை ஊண்டினா வந்து சும்மா ஹோன் பட்டு கொண்டிருக்கும். இதை ஊண்டினா வந்து டச் சிஸ்டம் டச் ஆகினாலாம் படும். இது வந்து ஓப் பண்ணுற எல்லாத்துக்கும் இது வந்து ஸ்டார்ட். இதை ரெண்டு ட்ரிப் ப்ரெஸ் பண்ணினா ஸ்டார்ட் படும். හරිද? බලන්න. හරිද? මේක බලන්න. මෙන්න මේ බලන්න. මේ රතු පාට වයර් එකේ අපි ගහන්න ඕනේ අර ස්විච් කරන්ට් එකෙන් නෙමෙයි. හරිද? මෙහෙල්ලන්න සම මගේ මොන. හරිද? මේ රතු පාට වයර් එකේ කෙලින්ම ඩයරෙක්ට් බැටරි ඇඳලා යන වගේ ලයින් එකේ තියෙන්නේ. පෝස්ට් එකේ නා අර රතු පාට තියෙන්නේ. තනි රතු පාට. ඒකට දෙන්න ඕනේ. යතුරු නෙමෙයි. ඩයරෙක්ට් බැටරි ඇඳලා යන ඒ ලයින් එකට දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපි මේ යතුරින් මේ තියෙන්නේ. මේ යතුර ඕෆ් කරලා තිබ්බොත් රිමෝට් එක වැඩ ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට තමයි හයි කරන්නේ. අපිට යතුරු අවශ්‍ය නැහැ. ස්ටාර්ට් කිරියයි. හරිද? එහෙම තමයි දෙන්නේ. මේ බලන්න මේ රතු පාට එකේ ඩයරෙක්ට් බැටරි එකට දෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ කළු පාට තියෙන්නේ. මේ කළු පාට එර්ත් එකයි. එර්ත් එක කියන්නේ අර බයික් එකේ නම් අර නියුට්‍රල් ස්විච් එකකින් අර තනි කොළ පාට වයර් එකේ තියෙන්නේ. ඕකට දුන්නා නම් හරි. මේ නියුට්‍රල් කරලා තිබ්බම ස්ටාර්ට් වෙනවා. හරිද? මේක අර නියුට්‍රල් ස්විච් එකට දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ත්‍රිල් එකට නම් අර එර්ත් ලයින් එකට දෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ තියෙන්නේ මේ නිල් පාට තියෙනවද? ලංකන්න ආයෙ මම කියන්නම් බලන්න. මේකේ බැටරි එකට දෙන්න ඕනේ ඩයරෙක්ට් ලයින් එකේ. මේකේ අපි සෙල්ෆ් ස්ටාර්ට් ගන්නවනේ සෙල්ෆ් බටන් එකේ මේ අර ඔබන 170/200 ඔබනවනේ. ඔබනකොට අර කරන්ට් එක අවුට් වෙනවනේ. ඒ ලයින් එකට මේක දෙන්න ඕනේ. අර යතුරෙන් අර AB අකුර අලුත් වීල් එක නේ යතුරෙන්නේ වැඩ කරනවා. ඒ ලයින් එකේ බලලා යතුරෙන් අර ස්ටාර්ට් එකට යනවා ලයින් එකේ සෙල් ඒ ලයින් එකට මේක දෙන්න ඕනේ.
හරිද මේ තියෙන්නේ අනික මේකේ බැටරියයි මේක නියුට්‍රල් එර්ත් එකයි මේක අර self relay එකට යනවා පිටිපස්සේ ඒ ලයින් එක මේ තියෙන්නේ අර කහ පාට දෙකක් තියෙන්නේ මේකේ තනිකර left right දකුණ වම හරිද left right signal එකට දාන්න එකේ මේ තියෙන්නේ තමිල් පාට තියෙන්නේ මේකේ signal placer එකට යන ලයින් එක signal placer එකට මේ තියෙනවා රෝස පාටයි මේ අර මේ මොන කියන්නේ දුඹුරු පාට අලු පාට අලු පාට රෝස පාටයි අලු පාට තියෙන්නේ ඕක CDA යුනිට් එකට යනවා CDA යුනිට් එක කොහෙද යන්නේ CDA යුනිට් එක රන් ඔෆ් ලයින් එකේ තියෙන්නේ ස්විච් එකට යන ලයින් එකේ රන් ඔෆ් කියන්නේ ස්විච් එකට යන ලයින් ඕකට දෙන්න ඕනේ ඕකට දුන්නාම තමයි ස්ටාර්ට් අපි රිමෝට් එක අර ඔන් කරනකොට ස්ටාර්ට් වෙනවා මේක ඕෆ් කරනකොට ස්ටාර්ට් ඕෆ් වෙනවා මේක දුන්නේ නැත්නම් නැවතින්නේ හරිද ඒ ලයින් එකේ මෙහෙම දෙන්න ඕනේ හරිද ඔක හරිද අම්බේ බලන්න මම දැන් දෙමිලේ කියන්නේ பாருங்க இந்த சோப்பு ஒயர் வந்து டைரக்ட் பேட்டரி கொடுக்கணும் சரியா பேட்டரி கொடுக்கணும் பேட்டரி கொடுக்கണ്ട இங்கே பாருங்க මේ අල්ලන්න මේ තියෙන්නේ මේකෙන් තනි රතු වෙනවනේ ස්විච් එකට එන තනි රතු ඕකට දෙන්න ඕනේ හරිද ආය බලන්න பார்த்துக்கோங்க இது வந்து தனி சோப்பு சரியா தனி சோப்புக்கு இது கொடுக்கணும் வந்து இங்கே பாருங்க சோப்பில் வந்து தெம்பிள் கலர் ஒன்று வந்துக்குது சரியா செல்ஃப் ஸ்டார்ட் ரிலேக்கு போகிற லைனு நீளம் இது இந்த கருப்பு வந்து நாங்கள் வந்து நியூட்ரல் சுவிட்சுக்கு கொடுக்கணும் சரியா நியூட்ரல் சுவிட்சுக்கு கொடுத்தா நியூட்ரல் இங்கே கியரை வந்து நியூட்ரலில் வச்சா ஸ்டார்ட் படும் சரி அது கொடுக்கும் இல்லை டைரெக்ட் எர்த் பண்ணினாலும் சரி இந்த தெம்பிள் கலர் ரெண்டு இந்த மஞ்சள் ரெண்டு வருது மஞ்சள் ரெண்டு வந்து சிக்னல் வந்து லெஃப்ட் ரைட்டு சரியா இந்த தெம்பிள் கலர் பாருங்க இந்த தெம்பிள் கலர் ஒயர் வந்து இது வந்து சிக்னல் பிளாசர் இருக்குது இதில் ரோஸ் கலரும் பால் கலர் ஒன்று வருது பாருங்க இது வந்து CDA யூனிட் ரன் ஆஃப் ஆகும் சரியா பாருங்க நான் எல்லாம் செட்டிங் பண்ணுறேன் இப்போ செட் பண்ணி போட்டு சரியா ரிமோட்டில் வந்து வேலை செய்கிற டைம் வீடியோ ஒன்று தரேன் ஓகே ஓகே हरी मैं बालंड दंग मैं क्या रही मैं बालंड यात्रा ऑफ कर लेती है इनने यात्रा आवश्यक उतने हर हाँ यात्रा ऑफ कर लेती है इनने नहीं रिमोट की मंगा रहा स्टार्ट करने देने बालंड हर रिमोट स्टार्ट करने मैं लाइन की संपूर्ण मध्य लेती है इनने हर मैं बालंड मेगे तम ओक्कोट में लोग के गैरी नेगे हर ये दिन मेगे तम आरी नेगे मेगा अलार्म सिस्टम के हरिद अलार्म सिस्टम के मेग ओबला दिम्मा कौररिय विला मे बांड ओबला ती पेन्नना देखा ये कौररिय विला ऑन नेक्काम शब्द हेनो आ एक ऑफ करनोने मेक इंदमा लोके केरला दियने हरिद मेक स्टार्ट करंडे अन्ने मम बांड मे अलांड मे यातुर ऑफ करला दियने मम यातुरत मे एलियट गत्ता मे बांड यातुर एलियट आनंदिने देन स्टार्ट करंडे ने मोबाइल मे बटन इधी मे दे पार इधर वो बंद होने मे बंद हाँ फेस कंड बंद स्टार्ट इधर इन दे स्टार्ट इंदी है यार दे बांड में भी लेकिन नंबर है दे भी लेकिन स्टार्ट इंदी है नहीं नेंदा देना मामा नातर करने ने हरी ये बांड को यात्रा दे यात्रा दा मत यात्रा टत्ते हमारे स्टार्ट देना यात्रा दी यात्रा ऑन कर ले स्टार्ट गाने ओके रुआ इवाग इधम दिम बालंटे ओ पर लगी नहीं मांगते हैं रिमोटिंग स्टार्ट करने ने ஓகே ரூபா பாருங்கள் இப்போ இது ரிமோட் சிஸ்டம் ஒருக்கிக்கிறோம் வந்து சரியா பாருங்கள் இப்போது துறப்பு ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க சரியா ஊண்ட போகிறோம் பாருங்கள் ஸ்டார்ட் வேலை செய்ய போதும் சரி ஸ்டார்ட் லேக்கு வண்டி இப்போது சரியா ஸ்டார்ட் ஓப்பன் பண்ணுறோம்
அதே மாதிரி இங்கே துறப்பாலையும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடு பாருங்க. சரி ஓப்பன் பண்ணியா? சரி, நான் துறப்பை கழட்டி எடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. சரி, இப்போ இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணினோம், துறப்பை கழட்டி எடுத்துட்டோம். ஸ்டார்ட் பண்ணினாலும் ரிமோட்டால் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். சரியா? இதெல்லாம் முடியும். சிஸ்டம் எல்லாம் நாங்கள் லைன் பண்ணி எல்லாம் அடிச்சிக்கிறேன். நான் முன்னுக்கு உங்களுக்கு சொன்னேன் அதே வயரிங் டயக்ராம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபிட் பண்ணினீங்கன்னு சொன்னால் ரிமோட் வேலை செய்யும். சரியா? இந்த ரிமோட்டில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும், எல்லா வேலையும் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். சரியா? ஓகே, ஆஃப் பண்ணுறோம்மா. ஓகே.